America NBC sarkan ki gyangsen da zogyon chebe jidun chobe sinzi wumi drawling thing sumber zo chinde sichu ko la zoling chedu Israel da Hamas trukso kortan cheta du Israeli silum Benjamin Netanyahu la khari shemin ko la tiwor wumi nam ki lengyab du finish the job once Misel langmarwa Hamas yongzo zangmasu konzo ne jigurim lu pare konzo nyeme mima depsu tongshin yu kesi konzo tumna zamlin di tengla jiu mi zame sondu yore you can't Kegimi duba chenda nyamdu tumyo cheyamere konzo zame sugore There would be no Hamas without Iran gyabla mena Hamas chotubya mere Iran gyabla mena Hezbollah chotubya mere Iran mena Houthi yomare Iran la mangu tanke suyore sena gana ki Iran sane num nyoshi yu Iran sane ursu mime namju thang meshu phunda thawshi yuza da milebe nyamre shik chadi yore Rolling dir chakin sangen women ngale medu tenge ku rolling da dunna women namla kechi gu tuzu mawa thobdu This is not a choice. Ukraine is not a paragon of democracy. Ukraine mangzu bezu leksho shikchame gekap thi nala khate chepsi choba chukchi kautam che yore sanju yulam changma shungye sanju yulam ki langcho da chikwa su yoza tene mangzu dulu shimare Tela gesok shungsap suba niki heli galen gyabdu We all remember Chakpati Ukraine la zenju gozu du khari cheba nam nganju changme tembe nal yore Putin genki misaya cheka shiwa nganju changme shegi yore Rawala ga kenta America chosu langgengi gegapti sumpu netap cheba thang mangju chedu tukzin cheshi yore Lojo sansamne simen fentanyl nasun gyapshimba kagyur sinzi Trump ki chebale lhagwa DeSantis ki kelen chedu I'm even going to build the border wall and have Mexico pay. Niel hojo la zikbalan yu yen Donald Trump ki kelen chebatar Mexico lo doson tongchu yu yen kanda chene sena Mexico tegar ngui mabu tegi mare Chine jowe leminam ki chi gegab khala ngui dangba kapsu nganzu tongla gyamne ngui terbu mangbu suyo ne zikba gyab yu yen Jidun sobe sinzi wemi kone gyabjo tosho token dengje tola tongyu mebre Sinzi sube dolen soyu ne gyangda mele chu samsu chabe hiliyaru tita dunzum che yubre Virginia Zularobde Chepsi Lengang ki Tsoksu Jennifer Lawless ki Mimang ki Samzu Chodom Nala Trump da Dawe Gyabyo Topken Wumi Shemyabre. Donald Trump garnering well over 50%. Mimang ki Samzu Chodom Mabyo Nala Donald Trump la Gyaja Ngapchu Gewa Gyabyo Topata Durna Wumi Shen Su Khan la Gyabyo Gyaja Tsetum Teda Gu Top Mere. Wenga Kisi Trump Zyonkana Tsuna Yana Timlu ki Gyumse Mangbur Dene Dendu ne Chiden Chago Chuna Aniba Su Yona Tela Rewa Yore. Whoever is second place has the upper hand. Jidun sobe tsokjen ting tangbu soju dawani yubatang, women namki lochiki nangchula wosho penju yinbaten tuzu shiral hamyabri. Carolyn Presutti dambe nezu pabyu da nyandu shuken sunam yazom yin.